Eugene Official. Ku murongo wa telefone tayari twamaze kuba twakira Ngoga, n'umwe mu bantu bazi neza ibyabere hano Baraka, cyane ko n'umwe mu bantu bavuganye bwa mbere mu by'ukuri n'abari hano za Baraka bagaragaza iby'ibitero byabaye ku munsi w'ejo byaguyemo abatari bake ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, ndetse hanarasirwa indege nyinshi cyane zaba izitagira abapilote nyinshi ndetse n'akajugujugu zigera muri ebyiri. Ngoga, waramutse neza? Mwaramutse bwane Eugene, ndagusuhuje mbonere umwanya wo gusuhuza abakunzi bacu ndetse mbani ikaze, murakoze. Ngoga, tubwire, Baraka uri umwe mu bantu bagiriwe ubuntu bwo kuvugana na bamwe mu baturage ba hano za Baraka. Indege zitagira abapilote zahiye, ibirindiro by'ingabo z'abarundi yewe na FARDC n'abacancuro bahatikiriye, bapfuye ntiwareba, ibintu byakomeye mu Burundi. Mu by'ukuri nava ko ari agahinda gakomeye cyane. Iyi operation yakozwe ute, byagenze bite, ubundi amakuru ahagaze ate ya hano muri za Minembwe, hano za Baraka? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Ku bijyanye na Baraka, nuko nakwizeza abakunzi bacu ko ari agace nabayemo imyaka irenga 5, ku buryo masobanukiwe neza n'ibindi bice byose ugaruka muri za Uvira uzamuka za Minembwe. So rero muri iyo connaissance de milieu no kuba narahabaye, ngirirwa amahirwe yo kuba mafite imboni shobora kubaza cyangwa nkamutuma kugira ngo amakuru ahagazeho. Ni muri urwo rwego rero bwana munyamakuru, iyi Baraka iri muri territoire ya Fizi. Hano rero mu mujyi wa Baraka ikigaragara nuko habaye ibitero bibiri bitandukanye. Igitero kimwe cyabaye mu masaha ya saa 7 ku kibuga cy'indege cya Baraka, ndetse igitero cya kabiri gikurikiraho muri defense z'abarundi bari baturutse mu Rumonge, aho nibo bafite defense aho bita Musimbaki. So rero uko nshaka kubisobanura ni muri ubu buryo kugira ngo abakunzi bacu barusheho kubisobanukirwa, kugira ngo duhuze ibi bitero, tubihuze na drone ndetse tubihuze na helicopters n'amato ari kuza gutwara amayiti n'inkomere. Aha rero icyo nshaka kuvuga nuko muri ibyo bitero ikigaragara nuko hari helicopter zari zagiye kuri point 0 zigiye kujyanayo munition cyangwa se ibikoresho bya gisirikare. Mu kugaruka rero izo helicopter hari drone ivugwa ko ari ya AFC M23 yayiriye Runono. Iyo ngisa nkayikurikira yari drone y'ubutasi. Iyo drone rero y'ubutasi yamaze gutanga amakuru. Ikimara gutanga amakuru bari kuri network na force zindi ziri mu Minembwe. Byabaye ngombwa ko rero uko izo ndege zamanukaga niyo drone itanga amakuru, biza kuba ngombwa ko hahaguruka drone. Izi drone rero ahantu zanyuze nkanjye uwazi neza position bashoboraga guhura nayo ni iri ahantu bita Rweba, niho hari position yagashoboye kubatangira ariko ntago ifite force. Nabo rero muri ibyo bitero drone bohereje bazikwepesheje inzira ya za Mutambala, kuko zashoboraga kuba zahanurwa, kuba bazibona bikaba byabuza operation kubaho. Bazinyujije rero hano mu hejuru ya Bibogobogo, bavuye hejuru ya Bibogobogo bakatanu bita Rusenda, zizamuka mu kirere cya Lubumba, zizamuka mu kirere cya Rweba, zizamuka muhangazi uvuye Rweba ugera nanone aho bita Kabera. Aho ngaho Kabera nanone barenga muri icyo kirere cya Kabera, bikanga juste bageze mu mujyi wa Baraka, kuko umujyi wa Baraka centre ville yayo bayita Mbomana, ni naho ngaho ni naho nabaga. So rero aho rero kuri ku kibuga cy'indege nibwo birumvikana yuko ibyo bitero byahise bikubitira aho ngaho. Noneho za helicopter nta wazirasheho, ahubwo ikintu cyabaye drone yazikurikira inono zikiaterisa zimaze kugwa. Babazungu uko bavaga ari 3, abazungu baba Wagner ndetse n'umwe mu bafasha babo bagisohoka mu ndege, nibwo izo drone rero zagiye kurasa muri iyo defense yaho ngaho Mushimbaki. Uwamaye amakuru ari aho ngaho Mushimbaki, abahazi neza barahazi Mushimbaki, niho hari siège y'abametodiste bakunda kuyita kwa Akolilangi. Uwa Akolilangi rero niwe
niwe muyobozi w'abametodiste muri Sud Kivu, ndetse n'izo ndege za helicopter zari ziri ku kibuga cy'umupira w'amaguru kiri hafi y'ishuri rya segondere yitwa kwa Prefet Mende, bakunda kwita ku ishuri ryo kwa Mende cyangwa segondere yo kwa Mende. Abo ngabo turi kuvugana n'abantu niyiziye kandi nanjye nzi ubu ndi kukubwira ni nkaho mahagaze. Uwo muturage rero atuye iruhande aho mu Myembe hepfo, juste sindi bumuvuga amazina kugira ngo adahura n'ikibazo y'urusengero rw'abametodiste. Aho rero mu makuru yamaye ibi nibyo yabashije kwibonera n'amaso ye baje nyuma y'ibitero kureba ce qui se passe cyangwa se ibyabaye. Hano rero Mushimbaki muri defense y'abasirikare ba FDNB mu Burundi hari harimo defense yasanzwe, ariko hari n'abandi basirikare bari bavuye i Burundi bashasha bari bahaje. Aho rero mu mibare yashoboye kuma neza nk'uko byagaragaye aho ngaho ni 202, hagati ya 202 na 224. Abo nibo babashije kugwa aho ngaho Mushimbaki. Abazungu baguye na Wagner bagera kuri 3. Noneho rero inkomerezo yambwiye ati hari inkomere nyinshi, ariko iyo mibare nayo babahaye kuko haje amamodoka menshi y'amambulance ari kuza gutwara inkomere ndetse n'amahiti bazijyana Baraka na Fizi. Ibyo rero byabaye ngombwa ko hazi indege zituruka ku kibuga cya Melchior Ndadaye, izindi zituruka Kalemi zije gutwara imirambo cyangwa se mahiti n'izo casualties bazijyana Kalemi, izi Burundi bazijyana i Burundi. N'ubu mu gitondo tuvugana hari amato 2 nawe yaraje gutwara abandi bashoboye kuba indi mirambo yasigaye na casualties. So rero bwana munyamakuru, ayo niyo makuru naba afatika kugeza muri iki gitondo. Nagerageje kongera kubaza nimba hari impinduka zabaho. Rero kuri ku kibuga cy'indege hari drone. Izo drone rero zari zihari na Amura drone zigera kuri 12 zari zirangwa mu kibuga. Uwamaye amakuru yambwiye ngo bazirasheho, ntazi nimba hari zasigaye kuko aho ngaho zari ziri. Bwana munyamakuru, menya wana bibonye mu kirere mu mashusho uburyo wari umwotsi gusa muri Baraka. Izo drone rero baziripuye, Amura 2 zirangwa ku kibuga cy'indege ni nazo bakoreshaga barodinga amakompora kuri drone n'ibizamuka kuri point 0. Reinforcement zose zazamukaga kuri point 0 zaturukaga kuri iki kibuga cy'indege, izindi zigaturuka aho ngaho za Mushimbaki. So rero bwana munyamakuru, izo drone ngo bazirashe gusa muri drone 12 zari zihari. Yambwiye yuko nta mubare ufatika ari buze kumu mubare ufatika, ariko zose uko ari 12 yabonaga hacumba umuriro. Uwo rero nagaruwa Mushimbaki, uwo wazimaye no muri quartier bita Alonja aho ngaho muri Baraka. Abazi barahita babyumva, niwe wagiye kundebera n'izo mahiti imibare ndi kukubwira. Bagiye kuri Hopital General baragenda barareba aho ngaho. Makuru mvuga na makuru magazeho bakunzi bacu nawe bwana munyamakuru Eugene. So rero muri situation ya Baraka na amarira akomeye, gusa abaturage bahari nabo barimo ni nkaho bitewe n'ibikorwa by'ubusahuzi byari bimaze iminsi bikorwa na n'ingabo za FDNB na FRDC ba Ibu. Mwajyaga mwumva bisa nkaho nabo batangiye kuvuga ati imirwanira bananiye kujya mu misozi, ahubwo muranga mutwambura muducura n'utwacu. So rero bwana munyamakuru, igihari rero niyo mirwano yabereye, ibyo bitero byabereye ku kibuga cy'indege cy'Imbaraka naho Mushimbaki, nkuko nabashije kuidentifia muri defense za FDNB. Murakoze. Ngoga, mbere yuko nyuma yuko rwose umaze kutugezaho ibyabaye hano Baraka, hari abantu benshi bakeneye kumva utubwira iby'iminembwe, kuko naho byamaze kugaragara ko na ahantu uzi cyane ndetse ufiteho n'abantu benshi cyane. Tubwire Minembwe yo kuva ku munsi w'ejo uyu munsi byifashe bite muri za Minembwe? Urakoze bwana munyamakuru. Mwakwifuza yuko natanga ishusho ya Minembwe mu bice mfite, cyangwa se twahera igice ku kindi munyinjiza ku kindi? Oya, wamanuka ishusho nyine yaho hose ukagenda uva ku gice ujya ku kindi. Si ngombwa ngo ujye uva hanga rwose ngo ngaruke ngo none habimeze bite. Wowe ukatuhereza ishusho yaho, yaba ni naho ibirwano, haba hari amahoro, ibintu nk'ibyo ngibyo. Urakoze cyane bwane Eugene. Ikigaragara nuko kuri uyu munsi turi ku itariki ya mbere, ariko guhera ku itariki ya 29, itariki ya 30
iyo minsi uko ari 2 kugeza ubu turi kuvugana amakuru, Minembwe centre na amahoro, abaturage bari mu byishimo bikomeye cyane, aho bishimira intsinzi bavuga bati tariki 30 Kisekedi yagombaga kuyiziza umunsi w'ubwigenge, abanyamurenge barashoboye kurimburwa, ariko noneho bagashima Imana yuko bakiri bazima, ko Minembwe igihari ndetse n'abanyamurenge mu Minembwe centre ko bagitekanye no mu nkengero zaho. Bitabujije rero ko mu nkengero zaho hari bimwe mu bice birimo imirwano. Aha rero nicyo shaka kuvuga, yari inkuru y'ishusho rusange kugeza muri aya masaha, uretse drone ziri kuzerera mu kirere cya centre za Minembwe, za Madegu, muri Irundu, aho rero zirimo zirazenguruka. Ariko muri uko kuzenguruka bakunzi bacu, ikigaragara nuko ni za drone z'ubutasi ziba ziri kugenda zifotora, ariko kugeza kuri uyu munota nta drone yashoboye kurasa muri centre ya Minembwe no mu nkengero zayo aho hafi, oya. So rero turangije iyo shusho, mureke noneho tujye kuhagiye hagaragara imirwano. Hano rero ikigaragara M23 natwirwaneho nari nimo scrollinga, bafite gahunda yo gufata .0. Gufata rero .0 ntago byakunda batarafata kano gace ka Rwitsankuku. Hano rero muri Rwitsankuku hari hakirimo defense za FRDC na coalition. Ni muri urwo rwego rero M23 na twirwaneho, ndakubwiza ukuri bagabye igitero gikomeye muri defense ya FRDC na coalition, yari muri aka gace ka Tuwetuwe. Bazamuye drone 3 zagiye kurasa muri ako gace ka Tuwetuwe muri defense za FDNB na FRDC, bakoresheje drone CH4 imwe, B2 imwe na KT6 imwe. Ariko ndakubwiza ukuri zasiribanze ni ivumbi mu buryo bukomeye, ku buryo na Amura yari aho ngaho muri Tuwetuwe nayo babashije kuyiripura. Ikirere cyaho muri Tuwetuwe nacyo tuvugana uko ikirere cya Baraka cyari kiri imyotsi, na ni nako aho muri Tuwetuwe byagenze. Aho rero muri ibyo bitero birumvikana yuko hapfiriye umubare munini wa FRDC n'ingabo z'abarundi bakomeje kuhashirira mu buryo buhambaye cyane. So rero mugana munyamakuru, icyo nicyo twavuga hano kubijyanye n'iki gitero cya AFC M23 na twirwaneho, ubwo bari bagambiriye gukomeza bajya gufata juste hariya muri .0. So rero bwana munyamakuru, namwe bakunzi bacu, ikigaragara nuko umubare wa FRDC na FDNB baguye ni benshi. Murakoze cyane. Ko numva bitoroshe hano muri za Tuwetuwe, ko numva ibintu bitari byoroshe. Reka twigire muri za Mwenga naho haravugwa imirwano, kandi rwose tuba twiyemeje kugira ngo abantu badukurikiye tubagezeho ku mirongo y'urugamba uko biba bimeze. Imirwano ivugwa muri Mwenga yo byagenze bite ko mbona FARDC, FDLR ndetse na FDNB yewe na Wazalendo bagabye ibitero bikomeye ku birindiro bya M23, byo bimeze bite? Bwana munyamakuru, naringize ngo nsoze Minembwe nkuko wari wabisabye. Nta kibazo, banzu uyisoze. Urakoze cyane. Hano rero muri zone de Fizi twababwiye yuko Minembwe igoswe cyangwa se igizwe ibice bimwe byisanga muri Mwenga, ibindi bice bikisanga muri Uvira, ibindi bice bikisanga muri Fizi. So rero hano mu Minembwe M23 yakoze icyo bita ambush y'akataraboneka y'amateka. Rero icyo shaka kuvuga ni iki, mu shusho rusange murabizi yuko i Burundi haturutse reinforcement, Kalemi haturuka reinforcement. Izo zose zije ziri mu byerekezo bitandukanye bizamuka mu misozi ya Minembwe, kuko na n'ubu ntago bari bava kwizima, kabone n'ubwo intego ya Kisekedi atabashije kuyigeraho. Ariko ikigaragara nuko Kisekedi na Ndayishimiye bagifite umugambi wo kwigarurira Minembwe byanga byakunda, na ni nayo mpamvu twavuga ngo abakunzi ba M23 na twirwaneho batakwirara bumva yuko intambara yarangiye. Intambara iracyari mbisi, kuko reinforcement ku ruhande rwa FRDC na coalition bakomeje kuzamuka bava Uvira, bava Baraka, bava Zamboko, bava za Lusenda, ibyerekezo bitandukanye bazamuka mu misozi ya Minembwe. So rero icyo navuga kuri iyi nkuru nuko muri iki cyerekezo
cy'ingabo z'u Burundi zavuye mu Rumonge zaje hano ku cyambu cy'ahantu bita Imboko. Imboko ndahazi neza, singiye kuhatindaho cyane, nagiye mavuga mu makuru, kuko Mboko ikikijwe na Nundu, igakikizwa na Kabumbe, iraho ngaho centre ya Mboko niho hari na collectivité ya Tanganyika. Aho rero biri muri zone juste ya Mboko. Aho rero Mboko izo reinforcement zazamutse zahaje zije za FDNB nizo zari nyinshi cyane, barazamuka bava Mboko bajya Nundu, bambuka ikiraro cya Nundu cya Sanza. Iyo uvuye Nundu kuri hospital abazi barahita babona, umera nk'ucuritse ukagera ku kiraro cya Sanza. Aho Sanza hari agakartier kari kuzuyemo imyembe, niho hari inzira izamuka ijya mu misozi ya Minembwe. Ni muri urwo rwego rero AFC M23 rero yateze icyo bita ambushi, ikoresha drone eshatu zari ziri standby, irasa FDNB na FRDC zazamutse aho ngaho, aho zaturutse Imboko, zazamutse zigiye kurasa mu gace kita Bijabo banyuze Nundu. Ubwo urumva ko iki gitero cyari kizamutse mu Minembwe kujya kugaba igitero hano bita Bijabo. Aho rero niho basanze rero babateze AFC M23 ibatega ambush ndetse na drone ziba standby. Birumvikana rero inzira banyuzemo, twongere tuyisubiremo, bavuye Nundu barazamuka, bavuye Mboko baza Nundu, baza kuri icyo kiraro cy'Isanza, nicyo bazamukiye bajya kurasa hano mu Bijabo. Rero byabaye ngombwa ko noneho bamaze kunyura Nundu bakomeje, urabona Nundu ni hasi ku muhanda, ariko hejuru ya Nundu imisozi yari bahita ngo ni imisozi y'Isanza cyangwa Sanja, niko bahita mu Kibembe ni Sanja, ariko mu Giswahili bakayita Sanza. Bakigera ahitwa Lungwe, muri uwo musozi witwa Lungwe, aho Lungwe rero niho rero M23 yari yakabiye aho ngaho kabisa, yateze ambush. M23 yari iteze ambush yumva yakataraboneka. Byabaye ngombwa ko rero ari infantry na drone nizo zabanjije guhaguruka, ziragenda zirabataka, kuko hari umubare ibihumbi byinshi byari byazamutse ngo batatubwiye imibare. Ariko umuturage utuye aho ngaho iruhande rw'ikiraro cya Sanza yambwiye ngo bagenze nk'iminsi 2 bazamuka. Ibi ngibi ni inkuru mubwira kandi y'ukuri. So rero ikigaragara nuko AFC M23 twirwaneho babateze ikintu bita ambush. Drone izo eshatu zazamutse zirabakubita, birangira noneho na infantry iradvancinga ku buryo mu bapfiriye aho ngaho harimo estimation nk'uko amakuru yatugezeho, kuko abenshi bagiye babazana kuri hospital ya Nundu. Aho muri Mboko ibitaro bikuru biri Nundu, ibindi bitaro bikongera kuba Baraka, ibindi bitaro bikongera kuba Fizi. So rero aho Nundu niho bajyanye imirambo nizo casualty, ku buryo barimo bazimanura mu muhanda uva Nundu umanuka aho bita muri Kenya ujya kuri Tanganyika, aho bari bazanye amato ashobora kuza gutwara izo mayiti na casualty. Aho Nundu hari n'akabuga k'indege ngo aje Petit Porter, nawe yarije kugira ngo ize gukora iyo ravitaillement, kuza gutwara cyangwa se gutwara iyo mirambo na mayiti. Iyo Petit Porter nawe aho Nundu karara ko kabuga k'indege kahaje, nako kaje gutwara mayiti, bavuze ko yari imwe. So rero muri estimation nkuko abageze kuri ibyo bitaro bya Nundu banyibwiriye, yambwiye yuko estimation y'abaguye aho ngaho imirambo ubwayo iri hagati ya 200 na 300, ariko casualty nta mibare yamaye, kuko yambwiye ati morgue yuzuye bigeze igihe bagerekeranya, ahubwo byabaye amahirwe ko habaye kuzana intervention y'amambulance yaturutse za Baraka n'ahandi, baza kumanura iyo muri Kenya imirambo na za casualty bajyana mu mato ya FDNB nako ga Petit Porter kaje kubitwara. Ati naho ubundi ku bitaro byarakavuyo gakomeye cyane. So rero nuko rero byagenze bwana munyamakuru, muri iyo situation yizo ngabo za FRDC na FDNB zari zizamutse zivuye Mboko zinyuze Nundu zikanyura ku kiraro cya Sanza, bagiye kugaba ibitero kuri defense za M23 na twirwaneho mu gace kitwa Bijabo. Murakoze. Yes, ngayo rero Minembwe yindi nari ngiscrollinga munyihanganire. Nanone hano mu Minembwe FRDC, FDNB, FDLR na Wazalendo bagabye ibitero mu bice bibiri bitandukanye, mu gace kamwe kitwa Rutigita akandi kitwa Ilumba, no mu bice bihakikije
ariko mu bice bizwi cyane ni hano Rutigita na hano Ilumba. Hano rero bagabye mu baturage, hano bagabye mu baturage bibinka. Izi nka rero bibye muri ibi bice bazihunganye, aho bari hamaze kuza intervention ya AFC M23 na Twirwaneho, barabakubita. Muri kwa kubakubita babatesha zimwe mu nka, ubundi barabakurikirana. Ubu imirwano ubu ngubu tuvugana iri kubera mu gace ahitwa Ilulenge. Hano Lulenge niho imirwano iri ikomeye cyane. Nyuma rero M23 Twirwaneho baje gutabara abaturage, basubiza izo force inyuma. Kugeza ubu rero imirwano ikomereje muri ako gace ka Lulenge. Kugeza kuri aya manywa ndacyategereje imboni yangiri hafi aho ngaho kugira ngo ime situation yabere Lulenge, kuko ntabwo twaza kuvuga intsinzi kuri M23 na Twirwaneho cyangwa ngo tuvuge intsinzi kuri FRDC na coalition ntarabona amakuru afatika nkuko dufite mu bunyangamugayo bwacu bwa Eugene Official. Tuzajya tubanza tunonosora inkuru hanyuma tuyitange inkuru yuzuye. Murakoze. Ndatekereza ko rero kubijyanye na situation en general ya Minembwe, y'ibitero byo mu misozi ya Minembwe nuko bihagaze bakunzi bacu. Ibindi byakurikira twaza kubibagezaho mu gice cya kabiri. Murakoze cyane. Tujyane rero muri Mwenga naho utubwire uko byifashe. Murakonde cyane. Hano rero muri teritware ya Mwenga n'ubundi nkuko turi kuvuga axe zose kabone n'ubwejo hari ku munsi w'ubwigenge, ariko ikigaragara ku mirongo y'urugamba hose hakomeje kuba imirwano, haba muri Nord Kivu na Sud Kivu. Kwizihiza umunsi w'ubwigenge wabaye umunsi w'imirwano gusa. Ruso rero hano muri teritware ya Mwenga FRDC, FDLR, FDNB na Wazalendo bagabye ibitero bikomeye mu birindiro bya M23 biri hano bita Biyonga, Ruliba na hano Busenge. Abazi barahita babona ni muri Mwenga ahitwa Biyonga, Ruliba na hano muri Busenge. Hano rero hari muri deployment za M23 na Twirwaneho. Byarangiye rero muri ibi bitero bikomeye bwana munyamakuru. Noneho ibitero biri kugabwa na FRDC na coalition biri kubamo effectif cyangwa se umubare w'ingabo nyinshi ziba zateye ndetse n'ibikoresho bikomeye. Gusa ibi bitero byari muri F3 na Air Force yabaye muri ibi mirwano rero ikomeye batewe muri aka gace muri ibi bice bitatu. AFC M23 na Twirwaneho bakomeje kugaragaza isomo ry'ikintu bita ambush. Ntago mbizi izo ambush hano bazigiye, ariko ikigaragara bari gukora ambush zidasanzwe. Noneho no kuba rero banafite na connaissance de milieu, urabona ko aho ngaho baravuka, barahakuriye, baraharagiriye, barwaniye imyaka myinshi guhera barwanya Mobutu. Bivuze ko connaissance de milieu terrain barayizi. Bagukubitiye ikintu bita FRDC, bagukubitira ikintu bita FDNB, bagukubitira ikintu bita Wazalendo hano muri Biyonga, Ruliba na hano muri Busenge. Maiti gusa nizo zirambara aho ngaho nkuko bagiye babitugezaho. So rero bwana munyamakuru, ibindi bikurikira tuzagenda tubibagezaho mu rwego rwo kwirinda amabwiriza duhabwa ajyanye na report ya risasi na majeruhi. Ariko uko biri kose bwana munyamakuru, umubare munini wa FRDC, FDNB na Wazalendo ndakubwira maiti zirandagaye ku buryo n'amatekwa zabaye nyinshi, aho bari kuzijyana muri Minembwe centre bari gukoreshwa nk'ingando. Harabibaza atese abafatwa bakoreshwa iki? Baragenda bakongera bagaterwamo ideology nziza, rimwe na rimwe ukabona nibo bari kugaruka mu mirwano mu bindi bice ari ingabo za AFC M23 na Twirwaneho. Murakoze. Hano muri Fizi rero n'ubundi baravuga ko ngo ubwoko bw'ababuyu, ubwo n'ababuyu ubwoko bw'ababuyu ngo bwatangaje ko rwose buvuye muri iyi mirwano iri hano muri iyi misozi miremire ubwo ya za Minembwe. Bugaragaza ko impamvu rero bwivanye muri mirwano ngo buri gutakaza cyane. Bimeze biti by'ubu bwoko bw'ababuyu? Urakoze cyane bwana munyamakuru, bakunzi bacu. Hano muri teritware ya Fizi by'umwihariko hano mu mujyi wa Baraka habayeho organisation ya Wazalendo. Muri organisation yari yaratangiwe na Kongolo ndetse na General Yakutumba. Aho ibya General Yakutumba rero byaje kwangira, byabaye ngombwa yuko umwungirije witwa Alida niwe wiyambaje bamwe mu bo yita opinion leaders. Biba ngombwa ko bajya gukora mobilisation mu moko
moko yose ari muri teritwari ya Fizi kugira ngo bohereze abasore babo. Target ni ukurimbura ikintu bita umunyamurenge mu misozi y'imurenge. Iyo niyo target objectif ya mbere, ati bibi mirwano ya nyuma kugira ngo buri bwoko tutazongera kububona twongera kurwana nabo, dore ko intambara yacu nabo yatangiye muri za 62 itarangira. None ubwo leta rero yabashije kubihagurukira, natwe duhaguruke muri iyo rero mobilisation. Niko byagenze, umubare munini witabiriye kujya muri iyo training idahagije, aho bakoraga ama formation. Muzambwira mbabwire centre de formation zaho bakoreraga, kuko nicyo kibuga cy'umupira cya Mushimbaki nacyo cyari kirimo aho bakoreraga amafunzo. So rero icyo nshaka kuvuga nuko bwana munyamakuru, namwe bakunzi bacu, byaje kurangira babona yuko abana babo bari kuzamuka muri iyo misozi ya Minembwe bagagaruka ari Maiti na Kajorite. Aba babuyu rero, abo mu bwoko bw'ababuyu barazwi mu moko yo muri Kongo, bo bahereye ku bayobozi babo nabo ubwabo bahise bavuga bati rero guhera uyu munsi turahagaritse, ntabwo tuzongera kwivanga mu mirwano yo kujya kugaba ibitero mu banyamurenge, ntacyo dupfa nabo. Twashatse kwifatanya n'abandi, ariko kugeza kuri uyu munota turi kubona ko abana bacu bari kuhashirira. None kugeza kuri uyu munota duhagaritse imirwano cyangwa se ubufatanye ubwo ari bwo bwose n'abazamuka mu mirwano iyo mu Minembwe. So rero icyumvikana aba babihagaritse. Murakoze. Haravugwa rero intwaro nyinshi zaturutse ahantu Gisangani, ubu tuvuga ngo zikaba zageze ahantu hitwa Bunyakiri, muri teritwari ya Bunyakiri. Izi ntwaro zazanwe bimeze bite? Ibyaya makuru ateye ate bwana Ngoga? Urakoze cyane. Bunyakiri ni teritwari iri kumwe na Kalehe, ndetse byose bikora muri Walikale, ndetse bigahurira mu muhanda uva Kisangani. So rero mu ntara ya Chopo, hano rero muri teritwari ya Bunyakiri, ibyumvikana imirwano ibera hano muri Kalehe, niho AFC M23 ishaka gufata Bunyakiri kugira ngo biyorohere gufata umuhanda uzamuka Chopo. So rero aho ngaho Bunyakiri uretse na Chopo hari na itinerary ishoboka kuba bashobora kuba bafata inzira igana za Manyema. Aha rero muri uyu muhanda rero bashaka AFC M23 ishaka gufata uva Chopo. Bwana munyamakuru, aha rero ni hari kubera urugamba, kuko FRDC na coalition guverinoma yabaye ubushobozi bwose bushoboka, yaba bacanshuro n'intwaro, kugira ngo babashe gukumira M23 itazafata Bunyakiri, kuko iramutse ifashe Bunyakiri yabigiye haruguru yabigiye mu mera haruguru ya teritwari ya Walikale. Birumvikana ko byaborohera gufata umujyi wa Walikale, bikanaborohera kuzamuka muri Chopo bafata umujyi wa Kisangani. Aha rero Walikale rero ni hari ibirindiro bikomeye cyane. Byabaye ngombwa rero ko hano guverinoma yohereza reinforcement, bazana ingabo nyinshi n'intwaro zihambaye ziturutse mu ntara ya Chopo hariya mu mujyi wa Kisangani, bazizana muri Walikale baje gutanga umusada muri Kalehe. Rero gusa icyiciro cya mbere nicyo cyabaye igitero, nicyo cyagabye igitero mu gace kitwa Cyambo na Katare. Rero muri uku kugabika igitero hano byabaye ngombwa ko noneho rero basanze M23 nayo yipanze neza. Mbese reka mite mbihuza n'iyikaleye abakunzi bacu kugira ngo babyumve neza. Nyuma yo kuzana izo reinforcement hano muri Kalehe, AFC M23 nayo yayisizana reinforcement ikomeye iyobowe na Colonel Muhire ndetse na Colonel Badegi. Aba bakoloneli rero uko bari babiri nibo bazamukanye ingabo nyinshi n'intwaro zikomeye muri Kalehe kugira ngo bahangane n'ibyo bitero bya FRDC na coalition. Ibyo nyine tuvuga byari bije aho za Bunyakiri. Hano rero icyumvikana rero nuko ibi bitero rero baje kubigaba muri aka gace ka Cyambo na Gatare, basanga AFC M23 iri tayari. Aho rero ndakubwiza ukuri imirwano yabereye na gace gakomeye cyane. So rero nabo birumvikana ko nabo icyari kibazanye kwa uretse kurinda Bunyakiri, bari banafite n'icyerekezo cyo kuza gufata hano muri teritwari ya Kalehe, babashe gufata uyu muhanda uhuza Nord Kivu na Sud Kivu. Birumvikana. So rero bwana munyamakuru, aho mbi murabyumva neza, nashatse guhuza Bunyakiri reinforcement zaturutse Kisangani na reinforcement za Kalehe, bityo basakiranira hagati muri aka gace ka Cyambo na Katare. Ubu tuvuga na M23 yabakubise ibasubiza inyuma
ubu imirwano turi kuvuga irimo irasatira umujyi wa Bunyakiri kugeza kuri uyu munota. Amakompora niyo ari gukora gusa, kandi muri aka gace muri ibi bice uko ari bibiri hagaragaye might na casualty, umubare tutashobora kuvuga, ariko ikijyanye n'amatekwa bafatiye amatekwa 82. Mwumve yuko hari iminangano ikomeye. So rero ikigaragara, Afande Muhire, Colonel Muhire na Colonel Badege bakomeje gutanga isomo rya gisirikare muri ako gace ka Bunyakiri no mu gace no muri territoire ya Kalehe. Bwana munyamakuru, namwe bakunzi bacu, nuko bimeze ku mirongo y'urugamba muri territoire ya Bunyakiri ndetse no muri territoire ya Kalehe. Murakoze. Ubu se twavuga ko territoire ya Kalehe nayo ubwo tuyivuyemo tutayigarukaho, cyangwa nayo tubanze tuyisibukiremo turebe? Territoire ya Kalehe dushatse kuyigarukamo byaba nk'ari ugusubiramo, kuko icyumvikana objectif z'ingabo zaturutse Kisangani kwari ukwiye kukubita muri ibi bice bibiri, akanavuze ka Cyambo na Katare, bagamije kwinjira muri Kalehe ngo bafate uwo muhanda route nationale ihuza Bukavu na Goma. So rero bwana munyamakuru, nabona byaba ari nka tautologie twisubiraho, ariko amakuru nuko ameze, nuko bamwe bazanye reinforcement, abandi bazana reinforcement, noneho biba ngombwa yuko basakiranira muri ibyo bice uko ari bibiri twababwiye haruguru. Murakoze. Twagiye rero tugeze sasa muri Masisi ahitwa za Karenga, naho ni ahantu hari kuba urugamba rukomeye cyane. Urugamba rwa Karenga uraruvugaho iki bwana Ngoga? Urakoze cyane. Ibice byose twarimo tuvuga nibyo muri Sud Kivu cyangwa muri Kivu y'Amajyepfo, ariko nanone ugasanga ni territoire zihana imbibi bya hafi cyane na Nord Kivu. So rero hano bwana munyamakuru, twinjiye noneho muri Nord Kivu, hano muri territoire ya Masisi. Hano muri territoire ya Masisi muri aka gace ka Karenga habirwa imirwano yitwa mu Giswahili ngo vuta ni kuvute, yana mapambano akomeye cyane yahuje M23 aho bahanganye na FARDC ifatanije na FDLR ndetse na Wazalendo. Byaje kuba ngombwa rero ko muri ibi bitero FDLR, FARDC na Wazalendo bari bagabye muri deployment za M23 hani Karenga, bakubiswe inshuro mu buryo bukomeye, basubizwa inyuma, bicwamo umubare munini. Kugeza kuri uyu munota tuvugana, aya masaha turi kuvugana, mu makuru ari current nuko aka gace ka Karenga 100% kari under control ya M23. Murakoze. Ntago byoroshye, bakubiswe rwose, barababazwa cyane byo kubeje. Nanone mu kandi gace ka Masisi kugira ngo nayo tuyiviremo rimwe, ni ibitero byabaye hano mu gace kitwa ku Mugozi na gace kitwa Nyagasozi. Hano rero M23 niyo yagabye ibitero muri ako gace. M23 yahagurutse nayo nyuma yo kubona ko bari gukomeza kuyigaba igitero, nayo yahagurutse. Bwana munyamakuru, namwe bakunzi bacu, yakoze agatendo kamwe kadasanzwe, kuko yahagabye igitero bamaze kuhasurroundinga. Sinzi ko mwumva icyo bivuga, bishatse kuvuga ngo bamaze kugota ibice byose uko ari bibiri, bari bamaze kuhazenguruka. Icyo bakoze defense za FARDC, FDLR na Wazalendo mu bice byo ku Mugozi na kano gace ka Nyagasozi, bagize ibishingwe. Ndakubwiza ukuri, might ziyarambaraye kugeza ubu ngubu. Iyo operation yarangiye, ibyo bice byose, izo defense zose zabaye tombe, ari agace ka Nyagasozi na gace kuko ku Mugozi. Njya mbabwira yuko hari igihe bavuga umusozi, ubundi kugira ngo ufate tere y'ahantu ntabwo ufata centre. Iyo umaze gufata agasozi ufite point strategique, noneho centre ukayimanukamo. Iyo wayimanutsemo, kuko iyo ufashe centre utarafata ko gasozi, defense n'ubundi zikunda kuba ahantu hirengereye controlling igice. Utwo dusozi rero n'utwo duce twose hano ku Mugozi na hano Nyagasozi, abazi bari guhita babona kugeza uyu munota hari tombe. Ibyo bice byose bibiri biri mu maboko ya AFC M23. Imirambo rero na casualty n'amatekwa ziragwiriye muri ako gace. Bwana munyamakuru, icyo nicyo nabagezaho mu ishusho ku rugamba uko byagenze muri Nord Kivu, muri territoire ya Masisi. Igice cya mbere twaba
nababwiye ko ni iyi mirwano yabereye ikarenga byarangiye M23 yegukanye intsinzi. Igice cya kabiri ni imirwano yabereye ku mugozi na hano Nyagasozi, nabyo byarangiye AFC M23 utwo duce tubiri idufite 100% kugeza kuri uyu munota. Murakoze. Reka dusoreze hano Shabunda, naho haravugwa imirwano Shabunda, aho bavuga ko FARDC Wazalendo bagabye ibitero mu duce twahitwa ngo ni Rukunga, hitwa ngo ni Kato, muri mu byukuri muri deployment za M23. Byagenze bate iby'ibi bitero, byagenze bite? Bwana munyamakuru, umunsi w'itariki ya 30 z'ukwa gatandatu uyu mwaka 2026 ni umunsi w'ubwigenge mu bakongomani muri rusange, nk'uko twari kuza kubigarukaho mu gice cyacu cya kabiri. Ariko ikigaragara ni n'umunsi w'amateka y'intsinzi ya M23, kuko wereye kuri iyo tariki ya 30 mubwira nta gace na kamwe FARDC na coalition bashoboye kwigarurira. Aho bagabye ibitero bakubiswe bya nabi, ibibuga by'indege byarashwe, defense zarashwe, uduce baturukagamo twagiye dufatwa ndetse bishira no mu kaga. Hano rero muri Shabunda, muri territoire ya Shabunda, FARDC na Wazalendo bagabye ibitero mu bice muri utu duce tubiri, agace ka Rukunga n'agace ka Kato, muri deployment za M23 bakoresheje drone za FARDC. Izo drone rero zaje zarenye, ibifaru byaje byari 5, Land Cruiser zare 5. Byarangiye rero hanuwe drone zigera kuri 2 muri enye zari zaje kugaba ibitero, izindi 2 zasubiriyeho Hamana. Rero muri izo drone bazanye, izo 2 zahanuwe nizo mu bwoko za B2, nizo bari bazanye uko arenye. So rero byaje kurangira M23 irashe n'ubundi ibifaru, irabitwika ibifaru 4, kimwe nicyo cyabashije gusubira inyuma. Ikijyanye rero na Land Cruiser, ibi bimodoka babashe kukurasira Land Cruiser zigera kuri 3 kuri 5 zari ziri aho ngaho. Noneho wumve ko niyo mirwano yari ikomeye, hari yajemo n'ibimodoka bimeze bajya babyita ngo ni Citeyan mu bakongomani, ni bya bimodoka bitwara abasirikare, ni nabyo byari byazanye umubare munini w'abasirikare n'imbunda. Izo nazo baje kurasamo 2 muri 3, ubu ariko imwe yo yafashwe. Ubu ngubu iri mu maboko ya AFC M23 hano Shabunda. So rero nuko nguko imirwano yarangije M23 ibashije kubasubiza inyuma kugeza uyu munota tuvugana. Agace ka Rukunga n'agace ka Kato kubahazi kari mu maboko ya AFC M23. Murakoze. Yes, nguko rero ngaho numva twasorezaho Bwana Ngoga, rwose tukaza kugaruka n'igice cya kabiri tureba andi makuru ari buze kubagezweho. Murabahorana Imana kandi umunsi mwiza kuri mwebwe no kubakunzi bacu. Nguko rero bakunzi ba Eugene Official, mwatwemerero amakuru yacu tukayasoreza aha, tukaza gusubira mu yandi masaha n'andi makuru ari buze kuba agezweho. Turabakunda cyane. Mwungu wanyu Fighter, ciao. Tandukana no gukoresha ibirori ukabura abagutegurira amafunguro meza. Prodishes niyo kampani imwe rukumbi igutegurira amafunguro meza afite isuku kandi asirimutse, tuyakugezaho aho waba uherereye hose. Wari uzi ko iyo mwakoranye na Prodishes tubazanira amafunguro aho muherereye hose? Yego, tugaburira abafite inama, ubukwe, anniversary, kitchen party ndetse n'izindi event zitandukanye. Ubuhanga bwacu ni ndashyikirwa kubera ko dufite abatetsi ba kabuhariwe bakugezaho amafunguro aho uherereye hose. Mwaduhamagara cyangwa se mukatwandikira kuri 078 75 89 153. Prodishes, the best food delivery for events.